Assalamu alaikum. Hurmatlı bizning Kunjeles kanalının көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн biz Kunjeles kanalı Sokulukdагы мал базарга келдик. Biz бүгүн эң акыркы чыгарылышыбызда мына ушул базардагы уйлардын баалары менен чагылдырып, тааныштырып өтөбүз. Андыктан сиздер аягына чейин көрүп, мына Sokulukдагы уйлардын бааларын көрүп чыгыңыздар. Бүгін 9 май 2021 жыл. Мен ушул навестин астындагы сан уйларды көрсөтүп, андан кийин музоолуу торпокторго өткөнгө аракет кылам. Андыктан сиздер назар салып тура бериңиздер. Мен бир четтен көрсөтөйүн. Так, мына кунажын экен. Ушул кунажындан баштайын. Мондай желин. Бул тууганбы таксыр? Канча сурап атасыз? 80 миң сом. Бирди тууган дейт. Жакшы экен, муногу ак уй бар. Мына ушунда сурап өтөйүн. Бул бооз беже? Бул туут ушу конце месяц отелится. Ушул айдын аягында туут экен. Канча сурап атасың бу? 90 миң сом. Сүт канча берет эже? Сүт 23 миң берет. 23 литр берген ой. Мына нарты туйда малдар шишип, мына жакын сөөгү жылат. Сөөгү жылат, мояк шишит дейт. Турда 23 litrге чейин сүт берген экен. Конце месяц туут. Şu конце месяц туут экен. Базарда. Келбети дагы жакшы уй. Мен кай жагдан кирсем? Могул жактан кирейин. Бир четтен көрсөтөйүн. Ары уй кыйналып тур чиркен. Могу карагер уй дагы жакшы экен өңү. Желиндери дагы жакшы, көрдүңүздөрбү? 4 эмчеги, 4 желини бирдей болуп турат. Шишиген эмес. Бооз бу таксыр. Канча сурап атасыз буга? 105. Ушул айдын аягында туут дейт. Жаш экен. Сүтүнү билбейсиз? 16-17. Бу кунажыныңызга канча сурап атасыз? 85. Туу элегал, Тууптур. 8 литр, 10 литр аралыгында сүтү бар дейт. Желиндер да өтө жакшы, көрдүңүздөрбү? Саап чыгарып тур, 85 миң сом сурайт. Мен могу аксакалдындагы бооз уйларын сурап өтөйүн. Бу кара уюңузга канча сурадыңыз? 85. Канча айлык бооз, канча сүт берет? 5 айлык бооз, 17-18 литр. 17-18 литр сүт берет. 5 айлык бооз, 85 миң сом сурап атыптыр. Могу таргыл уюңузчу? 8 айлык. 8 айлык бооз экен. Канча сурап атасың аны? Мындан ошондой. 85 миң сом. Бул 8 айлык бооз. Sütten çıkıptır da gördüğünüzler burada. Jelinderi solgan. Ama o çörünen pöstüra jakşı eken. Rusya o Kırgızstan mı bayken? Galiştin Rusya. Kança soru otasından bu? 135. 135 ming som deydi. Boğaz okşaydı? 7,5 aylık boğaz. 20-22 litre süt beredi. Buların kursağını toy qozup jemini bersenizdер bere beredi. Bularda kan var. Tak, bu kunajın kança? 80 ming som. Torpok kimiz? Kaysınıkı? Kaysı? Balası o? Tak, bu kança dedi? 85 sıra odatken bir tutuptur. Российский порода. Rossiyada jelinderi Men öz odatındayım. birday bo'lib turadi. Birday shishib. Qanchani sotib yurdingiz ertadan beri? Ekino. Ekuyda. 11 litr süt berip atat. 11 litr süt berip atkan mına uşul kunajın. Sütті uylar көтерілді, ала тұрғандар көп. Базарыңыз берсін, 85 миң сом сурап атыптыр. Ноғу кызыл уйдагы желиндери жакшы, торпогу менен курсактуу чоңу экен. Буга канча сурап атасыңар? 135 торпогу мененби? Эркекпи торпок? Эркек торпогу менен экен. Торпок өзү өлдү дегенде 30 миңдик торпок. Торпогу кайсыныкы мунун? Торпогу Kança torpoğu менен bu kunajın? Torpoğu менен 90 ming som. Torpoq urgaç eken. 25-30 ming somdun tөгөрөгүндө torpoq. Uzakta soda kızıdı өллөч. Ya qaysı kanal? Kunjeles деген. Kızıtыңыздар. Kunjelesi. Kança surap atasiz? Suray bereyinçi. 95 kunajın eken, kunajın, jaş kunajın. Erkek torpok. Men hiç kim sağınmay qo'ydim. Erkekten görüp atam. Erkek bu kaçı bu?
Urgaç eken. Birinci balası. Evet, uylar jama kımmattaptır. Spros köptüge okşayt. Noğu şkaf uylar eken. Bu kimden eken? Sizden mi? Bu sizden mi? Bilbediniz ha basını? Basını bilbeyt. Şkaf uylar eken bular. Bu жақта elita uylar koyunca tüzület. Şu duallarga baylanganlar, çoğun uylar. Tak. Men navesnisine çıkan hareket kılıvereyim. Bunu жақта da uylardı göstereyim. No dağı. Bu kaçan tuğan taksır? Sekret bolsa. Böyle oluptur. Kança sürüp atasiz? 85 ming so'm. O yoqdan ko'rsatib qo'yingchi. Bunday cho'ng. Yaxshi buqaga qo'ysa, yaxshi et bera turgan uy o'xshaydi. Siz torpog'i bilan qancha taqsir bu qunajin? 85 ta oldu. 85 ming so'm. Sütünü qancha dedingiz? 12 litr. Torpog' urg'achi? Urg'achi torpog' bilan. Torpog'i bilan bo'lsa yaxshi. Bu yerdagi yosh qunajinlar turadi. Qancha bu qara qunajingiz taqsir? 100 liradan. 300 ming so'm. Bu 8 oylik bo'z ekan tuğanda. Bu uyingizchi Malawi. Balası urg'achi ene bola. Qancha balasi bilan? 110 liradan. 110 ming so'm. Bunaqa torpog' ekan. Urg'achi torpog'. Buni oldi. Bilmaysa basin. Kim olganini. Tak. Men chilib aylanaverayim. O'ta cho'ng qunajin. Bunaqa uylar qarangizlar, elita uylar. Ular kunjeles degan. Bunaqa uylarni qarangizlar, oy, esi yo'qqa chirkin. Bunaqa bo'z ekan. Bunalar qanchadan turadi bilmadingizmi? Qara uylarni? 250 dan diye ko'p. Qancha balası? 110. Mo'g'u balasi bilan qunajin 110. Erkek balasi? Balasi urg'ach. Alam desengizler, onday uylar ko'p bozorda. 250 ming so'mdan. Yosh o'xshaydi. O'ta yaxshi bo'lganlar. Tak, no Malawi'dan başlayın. Bozuydan. Celinlerine gördüğünüzler. Kaça sıra odası bu? 90 ming so'm. No qo'y. 2-3 tuğan o'xshaydi. Ekini tuğuptur. Yaxshi. No 180 ming so'm sırıvatıptır. 35 litr süt beredi dediniz mi? 35 değil. Mana celinler yumuşak gelip görür. Tepeydi oyunu. 35 litr süt akşam tepeydi. Torpog'i bilan mi 180? 180. Erkek torpog, kelishgan torpog ekan bunda. Soska bilan keyinroq bo'laveradi. Yurib olsang oyle, cho'ng uy ekan. Tak, bunaqa to'qoluydi surayinchi. Bu ne, Angus bu aka? Galishtin. Qancha sira otasi bu qol? 160. Rossiya bu. Местный ekan, ha. Cho'ng uy. Quruq qolganga yaxshi ekan, Galishtina. Juda yaxshi uy. Sizning qunachinchi taqsir? Birinchi tur, qunajin 90 ming. 90 ming so'm. 7 oy bo'z birinchi tur qunajin. Soquluq mazarı. Men bu yoqqa o'tdim, bu yoqda buchoqtor. Buchoqtor maydalar so'rab qo'ying. Qancha so'radi ekan? 65. Buni boshqacha bo'lsa kerak, ha? Bu 110 ming so'm. O'zingizlar bilinib turadi, bular 65 ten. Qalasanızlar etke kirgizesizlar, qalasanızlar jaylo qaydaysizlar. Mo'g'inda so'rab qo'ying. Bu qancha? Bunda 65 ming. No'g'u targ'il buqani sodalashib o'tadi. Qancha so'rab o'tasiz siz buqa? Taqsir. 50 ming ekan, 43 ming baho berib o'tadi. Sizning buqalar qanchadan taqsir? 75 ming so'm quruq, cho'ngroq buqalar. Bozor shunday bo'lib o'tadi. Netdagi biraz arıqroq buqalar. Siz qancha so'rab o'tasiz aqsaqal? 56 dan. Buna ushug'a jarasha buqalaringizlarni bahosini chiqarsanizlar bo'ladi. Deyda cho'ng buqalar var. Emalar etine jarasha ketib o'tadi. Senaqa metr bilan ko'krogini o'lchab
Ошого жараша кылып атат. Мына итте дагы кээ бир сойгондору бар экен. Оларды союшка жарап содалашып атат окшойт. Так, канчадан экен бул? Мыналарбы? Ти чоң буга сизден эмес? Жок. Билбедиңиз баасын. Так, много кара менен актар 65 000 сомдон деп. Эми сүт эмик торпокторго жылайын. Так, мына торпокторду алды окшойт. Канчадан алды муну? Канчадан сурап атат экен? 46-56дан. Ошундай. 58 эле. 58 а? Түшүп берем бирок. Канчасын сатып бердиңиз? Мындан 5 бар болсо 3-өө кетти. 3-өө кетти. Канчадан саттыңыз? 53-төн кетти. 53-төн. Дитиңиз 55 деп турат. Жакшы. Соданы берсин. Ошундай кеткен бааларды көрдүңүздөр, ошондой бучоктор кетиптир да. Энетте ургач торпоктор сурасаңыздар дагы айтып берейин. Канчадан бу ургач торпоктор? 32 000 сомдон 1 жашка чукулдап калган. Бул жакта мына чарба жаш, 1 жашты көргөндө торпоктор өтө көп. Ушулар соода болуп атыптыр. Бу кунажындар канчадан? 49, семиз кунажындар. 1 жаш экен. Мына талашып атат. Көрсөтүп коюн, жакшы кунажын экен. Канча сурап атат экен бу? 53 дейт. 53. Канча берди эже өзү? 52 десек болбойт. 52 десе болбойт. 52 бериптир, өзү бирок 53 сурап аткан экен да. Мына бучокторду сурап коем, о карасы семиз экен, агы деле семиз. Канчадан бучоктор? 46. Сойсоңуздар дагы болот. Мына ушундай туугандар. Мен жаш сүт эмик торпокторго жетейин. Азыр сүт эмик торпоктор бир аз азайып, наоборот, мына 1 жаштагы букалар көбөйүп кетти базарда. Анткени жайлоого айдоо сезону келген үчүн жайлоого баары айдайбыз деп туруп ушундай болот. Баштай берейин. Ургачы чернопестра торпок экен. Бу канча сурадыңыз? 22 ургач экен. Мен келгенге чейин эркектер аз калган болсо керек. Сиздикичи канча сурап атасыз буга? 45 000. 40 бербей койдуңузбу? Эми канчага бересиң келсе? Өзүм билем. 40 бербей койгон экен. Жакшы. Мына торпокчу. 24 ургач. Ургач. Күнжелеси деген. Күнжелеси деген. Так, мына торпок эркек экен. Жаш эркек торпок. Бирок сүттөн тыйылыптыр. Канча сурап атасыз? 29 000 сом. Sütü köyrek emizgende 35 demek. Mına торпок erkek eken, sütü köyrek emgen. Bu kaça sıra odası? 35 000 som. Mına uşunday. Mına jaş erkek торпок. Jaş, öte jaş erkek торпок eken. Bu jak karabait ko. Meyli, mına olduran başlay bereyim. Bu urgaç торпогуңуз kança taksır? 25 000 som. Urgaç eken. Buna yaktan bir çetten görsötöyünç. No jakşı torpoktor turat. Bul erkek. No onday torpok eken. Kança bul taksır? Ha? Зачем интернет снимаешь? Не надо в интернет снимать. Неге? Почему? Не надо, зачем? Это же общественное место. Да не. Общественное место болса, жымына ақы бар да саған. Сен ақы жоқ. Сен разрешение сұрап анан тап. Да, разрешение. По закону, сен сотқа берсе болады. Біздағы біледі закон, брать. Приходить, цену спрашивай, я тебе цену скажу. Зачем? Тақсыр мындай да. Эми экөөбүз талашыштын кереги жок да бул жердечи. Жоқ, бұл саған түсіндіріп отыр. Сен мен сізді түсіндірем. место дейсің, дайым тартасыңар келіп алды. Мен сізге мурункуда да бир жолу келдим, туурабы? Андан кийин келген Сенден жок. башқа дагы экөө келді. Айтып атат, бұлар саған түсіндіріп ол жерде. Мысалы, бұл по закону мына ақысы бар, сен бұдан сұрап анан Можешь в интернет, брат. Я же понял, что ты в интернет кидаешь. Мен сизге келем тақсыр видео өткөндөн кийин. Мен сизге келем дейм видео өткөндөн кийин. Тақсыр, мен сизге келем. Канча сурап атасыз буга? Азыр бүткөндөн кийин келем дейм. Бүтсүн. Мына ургач торпоктор экен. Жакшы торпоктор.
Так, bunu çoğun urgaç torpok. Kança soru odası taksır bu? 29. Urgaç torpok. Bu kança bu? 28. Bu pazar. Urgaçı var. 20 ming urgaç torpok eken. Bunu torpok turayın erkek. Kaçadan berdik? Bunu öte жақсы torpoktor eken. Hazır. Kançadan taksır? 35'ten erkek torpoktor. Gördüğünüzler gibi çoğunluğunu. Bunu çalыңızlar, үйден alıp ketsin deydi. Satırayın deydi, 20 ming so'm ele deydi. Жақсы urgaç torpok eken. Onday. Aytыңыз номер. 558 0558 80 80 01 01 72. Qayerda turadi bu? Soqulqali. Soqulqali turadi. Noğun sırayın özgörçe buqa eken. Bu qancha taqsir? 35 erkek ha? 1 aylık. Candan kişinekey var. 2 ayga жақындап қалыптыр. Bu bazarda gördüңүздөр. Bazarda gördüğünüzler tuğanlar. Bu soquluq mal bazarı boldu. Bu süt emgi torpaqtарды gördüңүzдөр. Biz sizlerge soquluqtagı bodo maldarının bağları meni tanıştırıp çıktık. Эми биздин видеолорду басып комментария калтырып, жакындарыңыздар бөлүшүңүздөр. Каналга катталбагандар катталып кетүүнү унутпаңыздар. Анда эмесе саламатта калыңыздар.